Kwani will be make sense. Abantu bate bo muntu oyo na ma iteke ntakora. Very well. Amangana by election in Chile se ward yao. Chile Nyamaiya, Chile dini. Babange ba te banganda ke, and they say the outcome each kule chiga nechi kola kananga kiuli gorongwa kwa nteke enyo garia na chisimo jide wa kwandre bosoku ward elections na bande ba tanga kituli ballot. It's not about you was the president William Ruto. See, first of all, Nyangundi onye batande totora abantu ba serikali so gochakara ngire step ya maiga kutebige nteka mu akundi chiba election nchi abagusiga iga usa sande in the country kana ndo mu minister kwa serikali ejina na kwa ko mboli na ko tebinge gendorete giara you see kana nyora baka wali wa Jubilee useba ODM bako kamba yuri by election kero monto gare ko kamba yuri by election ni ward monto chuko jora usenya check ya renge use nyali bali my by election area nyali bali masaba one time usini I even forgotten the ward Masimba I never paid attention because you see a ward na sake na enda bantu wende kwa guliba wachole abarayi babo ekera abantu bako chaga abarayi be serikali abantu bayiri chibesa che serikali ni chindege bako tebunga kenda mochoro muntu oli otali na Matiang'i okurama Matiang'i na litura musoki na litura mu humiliating the country elinde batebya abantu bachaga tebya abantu bisa kubesi konga muntu olitaisa inikende no ena abantu basobo bamubwat seti roje twaje to gachoro muntu otali nere na wagerire abantu bajire gozo aji by election iji to find out what's happening na indi you see abaka bagusia na abantu bandi bagusia abarayi bakomboli ayenga kiorengereti yore amangana onekero tu akaranze 20 PS opposition united opposition uto igwane tenga we will pay attention to parliamentary seats ejiwodi jinde we don't really have to bother na kutoka kazi to support a candidate yemo oyo lessense mo opposition dibagalia oyo lessense mo ya serikali tukagendera na mangana yandi tiaza kiligono on very well until chisege chibono chaka na bokorora clear Nyakundi eketali gentoka ne chisemi kuru have dumanye kumanya na bokorora clear linga umurobeli we serikali ye kugamba nabagambya babako gamba nyabagusi na goja kutumia jibaele onsareli elieta asense okay na ndibo kabanye na bawo kwane gentekyo nebi ayentebi chibeza chiaruruga no chibeza chikuru michiga jiba election nji ne serikali onye chire jiba election je chiward nje serikali kurura chibeza chingani go weta michigo weta na ndibo kabanye na bago tiana ngomuntu oyo ngamatianyo yo ngomoro kitole ngabono to chikomo you see one kana ajire kana kwandire na libata no ngiate go kuja kukwandira kuja ku influence y'abantu na ndali ballot ngaiba jakere chi campaign mbore ba jakere chi campaign nga twatebigwe twairu chibesa umuntu obona litoko na kumuchafua tumoro kinga no muntu bosa and so on what ngankia jiraga and so on I would never have come iyo nyandia maskani yalenge y'abantu ngaki bekige kugamba na ninkwane galero enda mwamu nendigitani era so yokugambira enzeye against me igere kwasi abantu abambunete nyomba abatagite kongita dina rwete serikali bono najire twaikire gaiga abantu aba bajakira mangana yo gonya kondwani chiruma chitagwenere nini bagotoma abana abasaye base itoga nabantu bandi bacha bakwaye kuchibeza kere wiki genda morame Matiang'i and so on onye nile tindi ballot tingi bakondamira banyana bago nkwana mpaka moisonde onya bago tiana ngo muntu ngo mukora tole mora yo magu ogusia go tabanga ako mukora tole abona litoko mukora nkole reiga kiara maite buna barayi ndogo chai mono egasi tutali okurandi bitina no na keregendo igonta gete kubwati esabali
elio mwaka simengecha